Gihaştina idye kir, kısmetime kir, nasibime hem behre av roje idyeyi piros, av roje idyeyi mübarek me behre peşvas kirin, nihaji behre ev şahi, ev keyfu şahiya idyeyi go behre peşvas kir, hem behre lehundur cemiyeta mustazafa behre bahdikin. Xda Azze ve Celle rojiyeme ibadeti gometlerine hedikiriyi bi tamami jimeta varı kabul bükün. Tedi peyvek meşhur heydi ve ego avul yavi Ramazan ve davin gavi cejne idi. Yani çava zoriye Ramazan'ı bi nefsi gran daha, bi nefsi zor daha ve çava der baskı و خوشی و کیف و شاهی جشنه یه ایدی و آنها پیشواز دکن ام بهیوینه ام باور دکن خدا عز و جل و داوین گام آخرت آمجی و جشن ایدی بگرینه yani ayrıca mükafadak veya ayı malume o İslam'da tamamen ibadeta ecru mukafat evan hatini zikir kirin fakat Ramazan'ı Xda Azze ve Celle hadisa kutsiydi dedi ancak ez mukafata girtina rojiyat maha Ramazan idi ancak ez mukafata ayırdım. Uşka xeyr u bereketa vermehi kadre vermehi bilend ba Xda metabat hadisardı kitabadı mafandi yani hücela ki em vakti ve bisinin vana dubara bikin ne böyle esfazın ve hadisi nizgini evden birayakayı gomnaha levede huniştini Peygamber aleyhissalatu vesselam debeji her ki bigheji maha Ramazani u de mehirde de taat ve ibadeti fade nuqsaniyane ki rojiyakayı Ramazani ve bavariyet zalal ve bavariyet safi bigri u jimaha Ramazani derkedi دبیجی خدا عز و جل گناهی درباسویی تبع عفو دیگه خدا عز و جل چونکی اما مه قدر بلند مها قرآن تداکتی جبر قیمتی گو قرآن تداکتی قیمتکی başka جم خدا عز و جل Hayır.